Bapak sampun dahar nopo dereng? Wis le. Sudah, Pak. Yo. Pak, iki wonten toya kopi. Boleh. Bapak, niki sare mawon istirahat nggih. Bapak. Sepatu, Pak. Niki tolong le. Bang. Kira sekolah le. Kula sekolah, Pak, dateng SMA Kale. Ketak banget to, Pak. Ora boleh, iki koyo ae. Matur nuwun sanget, Pak. Boleh. Pak. Ki jam piro? Nyapa lagi nunggu? Maksudmu dhewe mau ki apa? Nyapa kowe ora trimo? Wis to, jane iki enek apa to? Tarik ki lho golek perkara. Aku nyapa. Wis, nek jek ngene tak amune disolikin lho. Alah. Bu. Mati bapak.
Assalamualaikum. Astagfirullah. Bapaknya Bagas meninggal. Tak omongin ya. Sebenarnya Bagas ini bocah ini apaan? Dia nakal cuma di sekolah kok. Dia mendino baru mulai sekolah. Mesti dia kerja boleh duit. Dia nyimpen sepatu di jalan-jalan. Terus dia ngajak Bagas balik mana? Maksudmu dia mau ki apa? Apa? Tidak menjiwai sama sekali. Kata kabar baru. Sini.